раиси ҷумҳури тоҷикистон дар суханронии рӯзи ҷумъаи худ аз он нигаронӣ кард ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар робита ба мафҳуми терроризм ва экстремизм назари ягона надоранд. ӯ аз сиёсати меъёрҳои дугона дар мубориза бо терроризм интиқод кард ва гуфт ки чунин мавзегирӣ боиси тавсеаи ҷуғрофияи хатару таҳдиди хатарбори мазкур дар шаклу усулҳои пешгӯинашаванда ва боз ҳам даҳшатнок мегардад. эмомалӣ раҳмон дар идомаи суҳбати худ ба вазъи Афғонистон дахл кард ва гуфт ки таъмини амният дар Осиёи Марказӣ ба вазъ дар ин кишвар робитаи ногустанӣ дорад. Вай афзуд ки ин кишвар бо Афғонистон марзи тӯлонӣ дорад ва Душанбе нисбат ба вазъи кунунӣ дар ин кишвар аз ҷумла дар минтақаҳои шимоли он бетафовут будан наметавонад. раиси ҷумҳури тоҷикистон сипас ба шаклгирии гурӯҳи Толибон дар Афғонистон ва ҳамин тариқ гурӯҳи давлати исломӣ дар Ироқ ва Сурия ишора намуд ва гуфт ки агар дар солҳои қаблӣ дар Афғонистон дар сафҳои Толибон намояндагони ҳамагӣ 15 кишвар меҷангиданд, ҳоло дар сафи Дииш ҳузури намояндагони беш аз 100 кишвар таъид шудааст. дар ҳошияи ин ҳамоиш волии вилояти Бадахшони Афғонистон аз печидатар шудани вазъи шимоли Афғонистон нигаронӣ кард. дар Бадахшони Афғонистон ҳудудан 350 طالب خارجی یا تروریست خارجی داریم که ملیت افغان ندارن، از کشورهای مختلف بخصوص از آسیای میانه هستند و متباقی از خود ولایت بدخشان هستند. این خطری که روی اون زیاد تاکید میکنن تا کجا واقعیت داره در شمال افغانستان؟ خب این خطر جدی است. موجودیت از و فعالیتشان در بدخشان نه تنهایی که اهمیت مردم و حکومت و ولایت بدخشان تهدید میکنه و اینا رفته رفته اگر قوت بگیرن طبیعی است که کشورهای همسایه تهدید جدی میکنن. باید با اینا مبارزه مشترک صورت بگیرد. در کنفرانسی بین‌المللی زیر عنوان مقاومت با تروریسم و افراطگرایی خشونت‌آمیز که روز 3 می در پایتخت تاجیکستان افتتاح شد، 400 نفر نماینده از کشورهای مختلف و 30 نماینده از سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.